Musa ibn Yakuba a tangam dina sai kan cinga gabu inin zai labora. Musa ibn Yakuba da irkoi waliya margu zambar irga baiwa dimbon kan dinna Musa guna nisihin kidi Musa cine waliya ra. Musa tasiyal nan kulkan ni koyin dunyara ni gama amma manti mine ni zai labora wala na labuwa ne ra. Ya dinga irgi hingine aran tasiyal kwara borai aran mabarkan di hinkuncine aran ma irko sabu mo da alhamdulillahi zama kwaro ne wo amma koi nan kan kwara borkul man koi tasiyal wo ndunyo sin nan kan tasiyal man gana Musa sabbaira Musa ato irko waliyera canfe gato nan kan fandu bali bali kantinin zer sai kai kul dala do ngai bumbo ga bai kan gati Musa iga Musa bai iga bai fo gati Musa tasiyal to wone sabai sai aran kwaro borai aran mai irko sabu zama ba aljanna wo kan aran di da manta annabi sabura bai kusi furara to wo sabai sai aran di Musa a tangan fandu bali bali borai ban daga tonan kan a jirai koi ga manu jiri waidu wal waye kan akadi mai fandu borai banda ya dinga hankun bo singudu talibi kan ga kadi mai alfase ba jiri wai kubante halam koi to jiri wai wal waidu Musa ana fandu bali bali borai gana hala tonan kan Musa tasiyal inga nonu fandu bali bali ma katarai lalle irga bai fandu bali bali inga no ti waliye dala do innin zai labora inga no kandi se kutarai innin zai labora amma hakika tanga mokan Musa tasiyal te fandu bali bali di innin zai rora irwo iri tasu irbinkite irmandi alfaga kulkan manu Musa san kubara mutora ya dinga wodin sabbai sai aran kwaro alborai daran kwaro wai borai wo kulu kango kwarora kan Musa kabiro go aran gamara an dai ai kango salan aran sai Musa ziyara kabiro ziyara yamma ga ai gitun koran kasa ai ga kane ai ga ziyara ta ai murada maga ai ga kwara bai kusi bai